India Constitution hi ibel chiang ang u India Constitution hi khovela Constitution ro pui berpol ngai nia achunga hian India ram chunga mi chi rang cheng te le nam rang a je rang a om na mun po tlang ram phai ram mi te ka tiang om dan tur chiang taka chipchir taka soi chien na nia aro puye maya chu tiang ani laya a ma ni rambik le ma ni nambik chung chang ringot mai ngai tua politics khelna na mang ni pa forma mizo tong thiam nge chief secretary tan separate cadre atile te kan nei tur ni han ti level thin hi chu an the thiam lo tak nge an hai der nge ti te po hi ngai tu tham tak ani chu wang chuan chip chir de zoka he mi chung chang hi soyanga ya kan the ang kan an soi don ani kan siam in mizo tong thiam nge cs kan nei tur ni ti le mizoram in separate cadre kan nei tur ni ti chu thil thaber ani lo thu le atul ber ani lo thu chiang takin kan soi to a hai der nge thiam lo khrim prime minister nen thenga zual ko na zumang le hi chu amakina za thak chin po om hemi chung chang hi chiang le zual soi atul ani nge India ram hi nam rang om khom na ni ba ka khosak dani nang lo tak te om na ni boka entirnan Hindu society a chuan Brahmin ten oma anni chuan Sudras Harijan an ti te chu an noi chein an musita chu wang chuan nan mai nung te lo chu an thok thei lo thin ani heng ba ka hian an chen ram le an khosak dan har sat wanga changkang lo hrim tam tak an om boka chung nam nu fual kan ti mai te chu schedule caste le schedule tribe ti te in an thiar ranga heng mi te hian nam changkang te an ron tluk ve theina turin India rama na poimo chin all India services le competitive exam dangte a nalak thei zinga reservation an siama chu miom zia chu hunenge mo chunga heng mi te hian midang an ron an ve na tura an ta na ru man na siam sakna ni atira ngai tu anan mandana chuan kum somni chunge mote chu thato ka an ngai ani amai ro chu tuna kan kaldana ero hi chuan keini mizo tribal langte hian khami hun tiam chunga mi kan an ve theina na thei top chua tum lovin kan tribal puite ne nei nel na hun le muna lek phang kan manga tun ma kan tribal puite an dong da wang emo thilom jian hriat chian lo wang emo a competitive exam thing an chem thin de lai khan kan thanem thei viawa amai ro chu midang in an na chang an ron hriata thei top chua an be nuwa chuan all India services a thing thei po kan om tamang lo ani chu wang chuan he India sarkar in nu le pachan changa duat tak le khethiam taka kan chang kan theina tur hun le mun min siam sakhi ani na taka man tang kai kan tum tur ani hetiang exam poimo an nei dona namdang in ni khat darkar som pangai mote zirna hun an nei thin laya keinin darkar linga velba kan nei thin lo hi chuan angai na om lo ani kan khotlang ina ngai lut zong ngai san zong kan nei hi kan ti dang lam angaya hetiang ata na in buat sai te chuan an hun tam ber hetiang ata na in zirnan an mang tur ni a ko ran thil te trom ngai pol thil te le khotlang thil dang chet ni that ni ate in man na hun an nei lovin midang ten kan hriat thiam a kan ngai na thiam angai ani chu tiang taka kan in man lo chuan nam chang kang te tluk chu soi lo ngai po o lovin tlak niam lam kan pan zel don ani India independent lim khan British hoven an ok chung ram mi te kha nam tong je nei khan ni chua khang nam rang ba ka khan la ro pui tak maharaja te raja te naizam te nawab te le la ro pui dang ramzau tak nei khan om chua boka British ho an chua ta ka khachuan khang ho zong khan ma ne in rel bol khan kha an du a ma se kan ho tulu pandit Nehru te Sardar Vallabhbhai Patel te khan British ho in an op chin zong khachu ram khat nam khata siam zui an du a
abikin Sardar Vallabhbhai Patel Khan afin na le athiam na mangin khang Maharaja te Raja te Naizam te Nawab te le lalro pui dang te po kha India ram thara bet vek turin athlem thu thei ta a ram te tak te a ma ni in rel bol ai chuan ram lian le ro pui tak tel ve ni kha ro pui zo ka ni tia a hil fia na khan a ne ta hlomani Kovela ramro pui berni ta America po khu chutianga state rang in zom khom theita chuan nia amal te khan omrang ta se ramro pui beran nimia lowang chu wang chuan India ram chu regional basis kan ti mai namje khang nei le trong khang nei te kha hlom khate in siamin state ni na kha an nei ta khia state tin khan an state chung thewa an hamzia le an trong hum hala ti ma son theina an nei ta thewani khatianga in zom khom an nia wang khan state ten khatin enge mothila vuile vaina an neya central sarkarin ti lungoi dan athiam tok lo chuan darsar theina kong kha awm ngal thei maya chu mulokin Sardar Vallabhbhai Patel Khan Constituent Assembly Khan thiam takin le huai takin thua soya he India ram hi thatak le het takain zom khoma omjel theina tur atan chuan British Howin administration keng ko tu ta na Indian Civil Service an lo nei ang khakan nei ve nge ngai ni British Howina Indian Civil Service anti le Indian Police anti kha Indian Administrative Service le Indian Police Service khai khom tu ta na All India Services ming kan putira chung service thok tur chuan mun thok takle phim khur takin chu tiang na thok tura thiam ber midik mirin mi hoi sen kan la anga anni chuan politician te anti diklo changin ti dan phung mumal tak kan duan chua zuin khal ngil tu an tanga chu tiang chuan India ram ke dar thei tur chu kan veng him thei don ani lot tenison hla da brook lui in for men may come and men may go but I go on forever atiang khan All India Services te chu amun thua tangin an thiam na tele an ton riat na te chu mang tangkain dik ti dan dik chun zom zel tua top hun ran nei lovin an omanga in thangram nia kumnga dana top hun nei politician te ang lovin in rel bol na het en kol tu le keng ko tu an tang don ani chu tiang All India Services kan nei lo chuan nam India ram ro pui tak chu akein adar sar thuayang atia chu chuan Constituent Assembly member te kha ne leya All India Services chu constitution an thun fel ngal ta ni Sardar Vallabhbhai Patel ri nangein All India Services member te chu sarkar office administration keng ko tu veran lo ni ta a Indian Civil Service te le tun ma hu nang te khan kan IS officer te le kan IPS officer te hi rin omin dikin huaisen vek lo ma se atlang pui thuin India ram ke chetur veng him tu poimo tak chu an la ni zelani hetianga state rang ami state danga ananin sem dar hian nam rang je rang deng tele an trong te in khiat sak ton theina lo nia chu in pum khazel na kong zo na lama poimo takle tangkai takani All India Services mi te phei chu akhato ka Central Deputation akal thin an nia Central Sarkara ni na poimo chin Joint Secretary Additional Secretary le Secretary na an chel huna rampum huapa policy duan chua na an thona lama khang hun le huna an ton khiat te khan mang tangkai thei ta thin ani chu All India Services an ni na chan berpo chu ani tu naya Mizoram Chief Secretary ruat thua in hialna ompo hi thil poimo tak mai ne na in kum kai na ne ni ti kan fiat thiam poimo khop mai India ram in pum khatna hum hal tura din an ni awangin All India Services member te hi state ranga sem dar an nia chu tianga state ranga an omna chu cadre an tia state pakhatin kum khata All India Services member pakwa lo nei don ta se
state chung mi insider kan ti kha pathum chau an om phalania abak paruk te chu state pon lammi outsider an ni zel angai ani hetianga state hrang mi state danga ananin sem dar hian nam hrang zedang tele an tung ten in hriat sak tom theina lo nia chu in pum khat zel na kong zo na lama poimo takle tangkai takani all india services member te kha state pakhat chunga mi vek an ni chuan chung khat laina hindu sakte politics lama on lam nei te mani an mani hrim po du am na tele corruption thila ven ngai an lo ni theina kong om atama state pon lammi chu tiang thila filim turangai an ni awangin chu tiang rem siam na chu fing taka nei an ni Punjab Sarkara Cooperative Department Additional Registrar kan ni lai khan society rang thu boy ngai tu kan ni thina adik theyang bera thutluk na judgment siam thin kan ni khachu an hriat thin ni ma se kan puchai na pa hi kan jinga chung khat nai nei lo ani awang hian mi du sak zonga thil ti mi ani lowang athutluk na siam hi chu pom top mai tur ani an ti thin khan hemi konga hian thutam tak asoin ka khiani state tin te hian an mani state chung thewa all india services posting appointment thei thu nei na top an neya chief secretary te po seniority base ruat ni thin ma se a senior ber ni lem lo an mani thopui du zong an ruat chang te po om ve thin ani a mai ro chu tu na mizoram din mun hi chu adang dewa union territory kan ni lai khan ut dang te nen kadar khat union territory kadar noya kan om khoma state kanan ni po khan ke mani ang thowa ut ni thin state ni na lo chang thar veta arunachal pradesh te goa te le ut lanita te nen khan kadar pakhat in tromin kan om ta a aming po akmut arunachal pradesh goa mizoram union territories kadar te nitani state tinin and state chung thewa kadar controlling authority an ni line akmut kadar ero chu joint kadar controlling authority atan ministry of home affairs government of india nei ani a chu wang chuan chief secretary le dgp ruatna tur chu ministry of home affairs kuta om ania amai ro chu ministry of home affairs te chuan state chief minister ron thinang ti chu om ve ma se ngai dani nan lo na om chuan kadar controlling authority ministry of home affairs thu chu ading chang tur ti na chu ani maya kadar rule sa hian kadar post chu kadar officer in an lo tur an chel tur ti ania kadar officer kadar postel tur an om rem chan lo chuan kadar officer lo point an chel theyang ti chau ani pirenu sarmai hi akmut kadar officer ani a mizoram chief secretary post hi kadar post ani a achel tur dik tak arwa tur dik takina an ruat ani pujesi ram thangai hi manipur kadar officer ani a pirenu sarmai te ang kadar officer post chel tur an om lai chuan ani hian mizoram chief secretary na achel hi thil thei le thil rem ani lo ani tun main kadar officer ni lo mizoram sarkari a deputation a local chief secretary na chel an om nual to thina khang kha engdang wang ni lovin akmut kadar officer mizoram chief secretary na chel tur an om rem chan lo thin wang mai ani kan soi tong khan all india services te hi india ramin pum khatna hum hal tura ni na poimo tak chel tu te nia india ram state rang omna an hriat chen theina tura ta na kadar pakhata outsider tamjok an han semjai na chan po hi chu ni tu na chief secretary ta na kan nam pui nge kan nei turani kan ti hian chu india ram pum khata kan omzel theina na thu thlung poimo tak mai chu kan khethiam lovin kan bo chhe ti na nia film khurangain kan film khurlo chuan india ram le nam ta na thil poi thui te tak kan khen thei ti kan hriat fo atu lani
state gather ran nei te hi kan du anga kan om thei na kong ani lo ti hriat po atul khop mai kan soi to ang khian state gather ran kan nei chuan kum khata keima ni mi mun thuma thana mun khat cha kan nei kan changa mun thuma thana mun ni chu namdang min an ron chang je don ani tu nai anga ai sa ting the loi kan om ro apiang hi apiang in chu tiang kuma chuan namdang vek IS officer kan nei thin don ani akmut ka dara kan omai hian kan chan a chejok thin don ti na ani chu hetiang hi dan thil ania ti danglam don chuan dan ding lai siam that tur ti na ania dan ding lai a chief secretary mizo tong thiam ngei ni tur ti awam lo awangin chu tiang chu kan du ani chuan dan siam that na na nor tur ani separate gather kan nei chuan chu tiang dan chu siam the ni ma se separate gather nei chu kan soita ang khian a thader si lo separate gather nei tur point rodna mumal tak siam rodna mumal takasiama mumal tak boka bo zui chiani campaign aw la ang maya rem chang ti huna aw chu pui fo thin chi ani lo rampum nuk khoi thei thila phei chuan ngai tu na fi manga ril pui king takpuwa soi om lo soi hun lo soi na mun lo te thenga hriat atu lani chu tianga ti na chang thelawa atla chopa thil ti mai mi kan ni chuan nau pang che na en kan ni fawang sarkar le korana kanin rel bol dan diklo awanga corruption kai role na berle natna ti bai om pui na bom na sat ber kan nia chu wanga state pacheber central sarkar le namdang min khecheng tu te na an ngai ne ber kan ni mi ang ve tura pui ting nun zir tur kan ni chu tianga kan ti lo chuan central sarkar en niam kan ni to langa namdang te nui zabura kan om thuayang har ahune